Farkárd Street-a. A fővárosban több helyen köd nehezíti a közlekedést, emiatt a D11-es hajójárat sem közlekedik. A temető környékén... Preto investujú do trvalo udržateľného rybného hospodárstva, aby sme si na zdravej rybke mohli. Es gibt da einen Film und der heißt Die Fessel. Die Fessel ist einer der grausigsten Filme. Jablka, česká kuchárka a k tomu prílohy krížovky a víkend. V denníku Pravda už dnes. Reklama. Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život. Morgenjournal. Guten Morgen am Freitag, den 31. Oktober. Einigung... Eva Maria Brehm. Und Sonax Antifrost und Klarsicht Blue Energy. Hier ist der Ö3-Wecker am Freitag. Am Ö3 Freitag. Und während viel... Správy RTVS s Milošom Kaniakom. Teile der Steuerreform schon nächstes Jahr wirksam werden. Die Budgetsprecher der Regierungsparteien lassen sich von dieser Forderung nicht aus der Ruhe bringen, berichtet Monika. Slovan Bratislava zaplatí za nezvládnutý... Norden und Osten und insgesamt mehr Sonne am Wochenende und es wird für Anfang November warm. Mert veszélyeztetnék azt a 15 az uniós támogatások ügyében. Molnár Csaba is... Imagine, túto skvelú pesničku nám okrem iných zanechal John Lennon. Mal len 40, keď navždy odišiel. Vyhrať 70 zo 70 obstarávaní so ziskom. A poslancov vládne. Ernst Kernmeier. Ein Winterpaket soll es sein, das die Gasversorgung der Ukraine... 7 bis 19 Grad bis zu 19 etwa in Tirol und Salzburg. Nemzetközi követelmények az Európai Unió Situation is confused. For now, it's still quite murky. I think everybody, even people that you speak to that are on the ground, say that there are contradictory reports. President Compaore said that he would like to see Hatások építménynek minősülő italok, a sör, a szőlőbor, továbbá a gyümölcspárlatok, és a legalább 2 fajta gyógynövény felhasználásával készült szeszes italok. Váltották a fenyőt. Die EU-Kommission hatte vor allem die europäischen Bürger im Auge. Ohne Einigung hätte die Ukraine wohl das, was für Europa bestimmt gewesen wäre, ableiten müssen, um die eigene Bevölkerung zu schützen. Wir können davon ausgehen, dass die Transitfunktion Változóan a délnyugati országrészben kisebb körzetekben erősen felhős idő valószínű csapadék nélkül. Stredoamerickej krajiny po prehliadke sopky uviedol, že pri výbuchu v noci na štvrtok sa zrútila stena krátera. V 4 provinciách zaznamenali novú opravu. Zatím ale není jasné, kolik stát krajiny pošle. Ale i 5 miliard korun. Budapest temetőnél megváltozott a forgalmi rend vasárnap éjfélig. A Sírkert utat egyirányosították a Maglódi út felé. A temető főbejár... Veľa zrušenia, veľa zaujímavých momentov na tom lade, nejaké bitky, malo to dobré grády. No tak to je tá naša slabina stále.
európskych divadiel aj iných z okolia metropolí Hornej Nitry. Ako uviedla Nina Rusková z kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi, v Dome kultúry v Prievidzi sa predstavia Az idő, az úr, mi a nyikorgó ajtó, meleg a testem. Údajně proti davu nasadila slzný plyn, který schazovala i z vrtulníků. Mluvčí ozbrojených sil později oznámil konec dosavadní vlády. Wölk 5, Innsbruck leichter Wölk 1 Grad, heiter derzeit in Bregenz bei 5 Grad, Klagenfurt Nebel 1 Grad und Graz teils heiter, teils noch nebelig bei 2 Grad. Ausgehen. Die Budgetsprecher der Regierungsparteien bleiben gelassen. Die Steuerreform sei trotz schwächelnder Wirtschaft und mahnender Worte. Odvedli vládkátou poznánu líce a okolice a vyčerastě to bytý srbský protahucí pěsnik Kričan Vaľárovič. Odvedli vlád výdestekného sporudloj vlád Bejobrat Notroj. Und macht's alles. Herr Bivis, können wir das mit dem Geld sparen oder ausgeben? Was ist gescheiter? Also ich werfe kleine Münzen in meine Sparkuh. Große Scheine weiß ich sowieso nicht, wie sie ausschauen. Komisia, ktorá má kontrolovať financovanie politických strán, bude vo výkone závislá od ministra. Este című műsorában a Netadóval kapcsolatban azt mondta, a kormány mozgásterem megvan. Anton Pavlovič Čechov, Michail Jerjevič. Auto a cestné kontroly máme dve, jedna je v Nitre na Cabajskej, tak šťastné. Ez pedig az SMS számunk, erre várjuk az önök közlekedési információit, formája Patria, szóköz és az üzenet szövege. When the beat drops out. S Matúšom Krmšokom, s Dominikou Dadíkovou a Vladom Barechom. Máme o nejakých 2 až 3 miliónov eur, ak bol ten daňový bonus obmedzený pri výške príjmu. Iná firma v oblasti prípravy eurofondových projektov, ktorá by mala 100% úspešnosť. Myslím si, že nikto. Agencija za plaćanje u poljoprivredi primila je 223 zahtjeva proizvođača za donaciju 3000 tona jabuka i mandarina. Polovica dopuštene kvote za jabuke već je iskorištena, a za mandarine se bilježi znatno slabiji odziv proizvođača. Ja, kapiert. Ja, schon seit 5 Uhr früh. Die folgende Sendung enthält Produktplatzierungen. Guten Morgen, Österreich. Hier ist der Ö3-Wecker. Es ist Freitag. Gut. Nemzetbiztonsági Bizottság összevont ülésén. Szél Bernadett, a párt tag. Aby bolo videl v Európe túto zimu chladno. Látni szeretnénk, hogy a keleti nyitás mögött milyen politikai elkötelező. Piggy Eve, I got one more problem with you, girl. Hey.
országból, és az alvilágtól is csúszó pénzeket fogadtak el, áll a közleményben. Aktuálny čas, vy počúvate piatkovú rannú show Zóna Európe 2 a už máte na... Arányú vereséget szenvedett a vendég Novosibirske. Adóhatósági vizsgálattal. Tálai András szerint a Bangi maga is benne lehet a csalásokban, és nem csak Magyarországon. Hevér Lórend. Az amerikai Bangi is érintett adócsalásokban, erről beszélt. Előállítása csak a töredéke a tiszta vegyi párlatokénak. Más országokban is van problémája az adózással, hiszen Argentinában több mint 400 millió dollár. Hogy nem fizetett utána adót, ezzel 2 milliárd forintos kárt okoztak. Azokat a cégeket a